Gweterera tiko inaina uguo niguo muingi wa Nyandarua rauga thutha wa itanya ria kuriukio kwa njira ya mugithi kuma Girigiri guthie Nyahururu iria ni uraihu wa kilomita 78 gukinyanirio. Rĩrĩ nĩ ya mĩaka mĩingĩ mĩthiru na yateanĩirio no tucokerie thirikari ngatho nĩ ũndũ wa kũmĩũkĩria tondũ na ciana citũ matũragia mugithi nĩkĩ matirĩ mona mugithi monago maciuma magatũria na makasigani. Ndũrĩte ndĩmũruti wa wĩra wa reri ĩno nginya nĩ hondereire ciana ciakwa na nĩ ndarigagwo nĩ gĩkarire kĩrĩa kĩngĩ tondũ reri ĩno no maguta mare no tũrakenia rĩrĩa twaigua nĩ gũkĩra ta nyenyukie na no ho gavana witũ nake kĩrire kĩo. Miaka ya hau kabere mutambo uyu wahuthikaga na ukui wa mahiu irio cia migunda ta ngano na mbeni kukuma miena ino no ugicoka ukirugama makiria ma miaka 30 mihituku. After many years of neglecting this railway line, 30 years or more, the government has found it important to revive the railway systems in the country from Gilgil to Nyandarua. Nchi utengenezwa namna hii. Usipo dream vizuri, usipokuwa na mawazo mazuri, vision mzuri na mwelekeo mzuri, utakaa tu chini alafu utachekelewa na wengine. Kama tukianza kusema hatutaki railway, kwanza tutengeneze barabara ziku na mvua mingi, pesa ya railway inaingia tu kwa railway. Kama ingekuja hapa ingeenda Isiolo. Kuriukio kwa reri ino kuratanywo ati niguo gukorwo na uguni munene kuri onjoria aria maikaraga kana kurutira wira hakuhi na reri ino no makahoya matikahamurithio. Onokorwo ni reri niragicoka tunyitite horo cio mbaru na tugakena no tutigagete tutigwo turigwo tuguthi nako tondu county ni turihagia license na turihite kinya license ya mwaka uyu no tukureta tukiriha tungihoya thirikari ya county reri kirunchu na ithio tumenye tuguthi nako tondu ona town ira nene ta Naikuru na kule kioski na cira mutaratara mwega. So what we want to request the MD of Kenya Railways, as we fast track this service, make sure we don't send people home who have been doing business in this town. Makiaria hindi ya kurugoria tafarira ino, Governor Francis Kimemia, murugamiriri wa ruhonge rwa reri bururi-ini Philip Mainga na munini wa Governor wa Naikuru Dagitari Eric Korir ni meranirie ati gutire mundu ukuingatwo haria koragwo angikorwo ti haria reri igereire. These are exciting times hapa Central kwa sababu hata huko Laikipia railway imekuja baada ya miaka 40, hapa baada ya miaka 30. So ikitengeneza hapa nani ataumwa na tumbo? Hakuna mtu ataumwa na tumbo. Ikitengenezwa hapa, hii railway ikitengenezwa hapa, wale vijana na wamama na wazee ambao watapata kazi na wafanyi biashara na kutoka area gani? Area hizi zetu. We are not evicting anybody. We are not removing anybody as Kenya Railways. What we are doing is to have an engagement. We have commitments with the people, with the businesses, those who have built along our lines, those who are in our houses, those who are in our godowns. We are going to talk. Wira uyu utanyitwo kurika thutha wa mieri ina iguka ikihuthira ciringi milioni 500. Muingi wa kaunti ya Nyandarua rorete na mwihoko munene kwarahurwo kwa reri ino uria utanyitwo kwarahura mihango ya ukui o hamwe na wonjoria. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Ol Kalou kaunti ya Nyandarua, gitagwo Peter Mwangi.